So emra so agudie mo nsem ene na no pen so ya boaboa no na mede ehon komon so eba abeja wo na emfoni enche bia wo hweye no eye Adom praise na ese otum se destiny songs omani abere pa se omo so eba na ahoden a omode ba bewura sa adwumedie mu no ese wani entina fie se yebekwa aba na afia beka ehon nsem ede akire wo mame nyina so yakua nim na mede mu nkomo bebrebe ena mede eno so mede ebema anope fandase no fama richoko ane hwane hot pa unya eye ensuo no de ehye na usa atre no be mienu miensa bi adigu cup ni mu a na fe wonu musa na ese richoko anope eno a ena abusua no echa fa meka wasem so ede achiro ma refi se game park weekendi amanfo guso ehihye djuma ediskadin pa eye game park ena sabre meguso eka omoso ho asem enso ede achiro bidin de Cobblestone okumankra bako amaka ensuroja edura enwono nemu yebehase ede free eye African Super League djumedi kasia Adom TV ene eye mpenfo agesi susampa officially yen ene de live commentary enso ebetime ede abrewo no na se we ehihye sonko a CAF ena ahihye sa djumedi ya jede eno so eba na kwese yebo eye CAF Champions League anase yebo CAF Confederation Cup we ye fufro kra CAF nso ede abebo ase friends African Super League na weekendi matches ekoko koso no say ena results no esifa etie ena no me you asutre se Asempa FM Fitness and Fun Festival ejumedie kasia multimedia titiripa Asempa 94.7 FM empenefo ena de sa jumedie abebo ase abeka ne yepa the maiden edition no na 2009 ena sa jumedie didi kankra no eno etime eto dwanchi na otwe ye na se 2023 de no so ekoso ewo Accra Academy omo AstroTurf no eso na Odoko Key Fit Club omo ena begina montintima pa agi kru akase no enso ede bosso yekopie mu eho ema de course bia no so ye de humfoni Accra eja tie wabra fan clubs ahodo dunsie no nyina ebo mu amudi twi ekobo nchemku odansoman ena fitness health work ni hyase a obi bi ade ne ho gi mu atentene napom manfo nante atoto wo nsa toto wo nan ekire se wo mu gina wo na so a wo mu hwe ni mu sakensie ya ene Asempa FM age o matumu ato nsafre wo mu no wo bati wo ho anim o hwe mpenimfo ba ya na se fata se kitafo de ma fan clubs nyina enso di wo ho hwe mu o manfo yi eye ne nkakrankra ebepi Accra Academy school ho no mu a wo mu hyehye wo mu ho ene de kwasi boni be kan aerobics yi wo mu ye bi esanse ne fan class ne dos ni nti ya nkyare ho kra ye de akense ne sihye so a wa wotira anye ye ya ebehye wo no knockout nti umbo biem ye de pemso ene kodanim entempa so no boboku ahodo nwotwen ye yi omu firimu a afi na kan nwotwen omu so begina mu ne ye de ballot ne bo so a quarter final no ye hyase ntemu class ahodo enan so tira anye ye ene ye yi omu firimu kotena nchen afi ne akodu semi final fan clubs ahodo enan ho na ekonanim gade pemso a mienu kwatena se ena afa mienu ekonanim kopie final wodoko ono woba no na wawe ata so sa nya bia no Asempa FM Fitness and Fun Festival no ya hyase wode ne ho agimu a wanyi bi eno ntri 3 ye ya final no kwa awie ye no na wodoko na pagya kuru ahyenhyen sisi no ade kodifie training ye part for this tournament because yet say no say ye ban say that this time around ye ban all out na say the tibia and ye ba be do one man e be den ye be fa kru ana den akọ programs manager Adom Asempa FM Philip Osebonsu e be pie dwumadie na se a odin sam kakra tu dwa wabra kense ni nyina bawie we hope say afesenne de ye be ne be kese asin we nti ye be da wona wotie ase especially communities no say umunyina age to mu eba eba beboa ma dwumadie no eye kama and I think we are happy as a brand and me didn't so say communities eba ebe take part no omonso eni age na general manager Adom brands multimedia I Abdullah Awudu the number of clubs eba who's after COVID no
Yeah, started the tournament back into expanded. Surely next year it will be an expanded panel for people to come in, more groups to come and participate in the game. Ejina se we adwumadie kase pa koso nyame aduma enwumre ko no nkoma aka kire yebesan ede no so ede abro nemum mayensan enwuremu e wo Ghana Premier League no so onim se na wo twa wie enso na games no ekokọ so dendenden pa countryman songo anopenso no ni take e wo Ghana Sports ye ne no eni nkomo ehwese semkra e na ehon nkomo so no esifa etie fireman matching Bibia Boko, fantastic mono kumacha. More fire, Bibia come up na anopenso no enakwa adwade yentie we yen shake week na saying we take no anything our Ghana Sports. Boy ya we league matches penalty o mujiti akotoko yi. Me hu ade a ba ya wo DJ penalty. Boy, sa boy. Me hu ade kuranti o je penalty sa boy. Ene ye hwi. Me hu ade pote pa what DJ penalty dia o kuma kra wuhu ni yi ana men sha dan hwe ni yi mum wadaroma okay ti ene da so no pedu bua enti no bi hu ade pote ye hwe bi hu ade pote e ba with more officiating bi say akoso you see a problem e officiating we are say football mudie but akoso bibi say no mimi nka say ebia error na say bia one shedder because my shami hu be opponent ni wo eti me ka say bibi no akoso ana wa ye bibi e na odi agit pass opponent ni de tia team no meka se wo ref kuro no na akwan bia so pese uye bibi eboa team no because menti ase o just we mean ka se bia wa mistake me you fairness I ni na wuyi kire Ghana fo nyina wi ase nyina obi ewe we me hu ba bia penalty no wo it me hu ba bia ref ni twigina no me hu the reason was meka so wa mistake ba bia ref ni gina no de gisa penalty we ni goalkeeper ba a beat no a goal map strangle almost struggle okay what tries to bubble anko what's a penalty what in America say mo ye footballer mo be hwese mo be tua referees ya fa correct referees o mo sepata no mo system nim no mo officiate referees na o mo system nim papa no officiate ni enya the best out of your players. You get the best out of your strikers. You get the best out of your teams. Bad officiating in Ghana football, Ghana League, bad officiating. Ebi na ye hwete CA. Chinchina also me ma team no penalty. Anything no mass penalty we are na mentias ye. Yen nyina ya rebi. We dey won ka se songo nko na ahwe ono okuma kra no woka. Ano pay wa wutie mi hwe bibia no kire me ba bia penalty ni wo sa penalty we mo se mo ye Ghana football mo de referees ka mo mfa referees papa mo wrestle referees association e be ma referees papa mo de Ghana referees e ka mo tia referees ka yi and a bad referees na that's so we be mo that's what system bad referees ni bi mo that's what system maybe ni but a penalty we me hu ade pote man je penalty amankofo tutu nkonya enkofo okuntokwa enkofo ye basabasa Ghanaians are worried me ba blasters Ghana for you worried this time woman ye bi ehu say ye ko afcon we ya January ya ye bewi ye mom ye homod he say blasters na nsesan ya ama enani e kina ya ye hu sisaya free coach ye hu sisaya free players ye hu sisaya free managers officials any to the sports ministry see ye hu sisaya e wo blasters Ghana for ye worried Ghana for say o blasters or say o masa o monyade o motidi pa kuma team no hwe unhu no mobo
Edienti no wasi ya hwese ye blasters ni tete ball ye bobo bia ye ntimi nye cap ye nyade ye nko ye nim ne yawe ye ball blasters ball ani yawe e ye worry e ha adwene blasters coaching enye e ha adwene mumu ye hwe e normal se some blasters coaching na ye ntimi nko African Cup afco win ko yade enko je cap blasters players bi o ha o mun sem fatase e be flow mo players you are they can't grow omuntimi mo modern players do omanya experience anya chance ball blasters esusu omuntimi vanji omudin by say omo improve omo ball no ball until you get rid of them or do away with them no what players for flow because Ghana what talent okay local foreign African continent teams you know Ghana players or Ghanaian players are there African continent it be a good Europe it be a good just we are see baby Ghanaian players are there let's look for them they are there also mobile blasters local boys you good okay blasters and coaching yeah players in yeah managers nye okay sports minister ni ministry omunye say no man society a January no ye kwa ye bewe okay me da say mamemfa nsi e wa hanom na enawie 1 p.m. fire for fire e wa Adom TV so esanso ye live e wa sempa 94.7 FM ene Asede FM GL radio ene eye stations audio bebrebe ene be fasa dwumedie no ye be san e de eno so atoa so e de amount ma enfa songo ensi wa anom ensema o raise no questions a obusa ne nyina no e yade a ehia pa anopa ma yemfa ndase no yemfa ema eye richoko maka kiro se anopa bia no bomoden se akra ne na oku school abusua no ye be che afade a eye richoko nti bomode ada se ubenya park ne sese no na esifie oto ne bebrebe a na onso no watimi atwa anopa ene enwumbre na ye kama enso e de amount game park enso ayadmeku amekanfo ade ama se bomode ada se onso no obetime edo ho ahyem game park na amekan ho asem so ede achewo sanso na eye African Football League anopai na catch se eye multimedia ene eye official eye media house asabri empenefo ede ho hihye ni nyina no bomo ede amanti ebeko na de bepie eho bia nso no yede eno nso eho komo no yede abejao nti ne ye kase African Football League no say our football our stars our time mamemfa ensi na nyame ya adoma enanwumre de aka nyina da yebesa ede eno so etime ede abro bidin de Cobblestone okumankra baako amaka ensuroja adura enwono numero 1 she